kenkuletera olwaleero Honorable Kauma Sauda alibaawo yakyalire ku amageto kugamu ku mageto aga Iganga. Badman Fox alongside #1 Kyendi kwenda okukukobera bamuyita alibaawo Sauda nti abaana imwe abageto abuka bano bwe bakyalira mu basabe bimwetaaga Geto bagiyita Gordon. timubeetira ku liiso era Kauma Sauda gaba yasizeewo okutandika okukyalira nga amageto n'ensonga gye namudimandinga okuvaira okuva chaos eyaliwo eya Alien Skin nakola video nga ndi kumukoba nti kyalira abaana ba geto immediately yali playinze ife tuli kujja kukola n'aba bavaliwinga oli kategeera tingira mu politics era tiri mu politics wazira nkubaga mawulire gali kutambula nti Kauma Sauda alibaawo ya visitings edimu ku ghettos eda Iganga era gamba tyerimbye oluvainuma yatandika okukyalira edo ghettos abaana ba ghetto batandise okukola emirimu nti batandise okuba abayikaikamu abaana abo tibetagga kintu kiba just benda okubakyalira babakobera ebiduubo byaibwe nti era bwotegereza wano ku videos dino nti diraganga abaana baye bali kukobera Honorable waibwe ebizibu byaibwe babitamu abaana bo betagga emirimu mu basabe projects era alibaawo Sauda nategeezebwa nti yayongereza okujja bakuba ati muyigulewo mugandise ebibiina byaimwe nti gavumenti ge balina kyeri kuleeta mwena timuviira mwawo musobole okufuna mu tyama nkuseetulira tingira mu politics but ndi kukyogera bino byendi kwogeraku by'abaana ba geto kuba ze nandi wa geto kingemaku abaana ba geto betaaga emirimu betaaga ekibafuulo ba busy nti era eriyo bana ba geto bebasuubizanga ebintu bye basabyenga ati ffe twetaaga kino ati ffe twetaaga kino ati kwali twetaaga machine zenna za amamotoka ati ffe twetaaga okutuzimbira geto yaife eno ati ffe twetaaga kino ati ffe geto ziningi mu Iganga omwo but yatandise okuvisitinga ndala ku ndala kano kabagezi ngoyininga oli mu entertainment oli mwembi oli DJ oli MC oli promoter batakuwudisa na mitwalo 2 batakuwudisa na mitwalo 10 musaininge nabo abebyo bululu abo contract kuba kaluwe kanawa nibo bakusimu etaja kukugema ndikondo kukukobera abo bayuza abebyo bululu bayuza mutabidamu musaininga contract yo mukuba contract yo lale yokuwa kuwa MC otindi kolere milioni 10 mulekere kolera mitwalo 10 mulekere kolera mitwalo 5 abiri mulekere Boy Fiesta. abe sente ke banaja ni bafuna tojja kuyira kumubona abaana ba geto ngo babakyalira babage sente mwe bakolera kuba kana akalulu ketu kujamu tikamuza nate muteta bana makalulu bo mageto gemwe babatuke kubena abenda aida abanoni mumukobera ebidubo bimwe mwenda abaana ba geto abendongo tiri kwenda mube badongo tiri kwenda babakozese abo bayuza baboye cash money timi twalo kumiti kubasulira sente oti mulimbwa pani fa entertainment tuli ose tuli badofu ifa entertainment ni fotu sanusa abantu basoloza but woja okugira butwalo 10 butwalo 2 butwalo 3 brand yobo tukikuba kuitaka irukira kine kisetuli mu cha kisera buki busera kale tweberere mu imwe abali mu entertainment bembi biki kina bembi kina promoters kimanyu kina ba MCs kimanyu bikyabo tweberere mu MC okusingira ba MC na abembi tweberere ba blogger ba promoter tweberere mu lenga takuwaire sene ngati musayinze contract otinkolera obukayire 10 tomukolera mitwalo 10 butwalo 2 bali kwasuulira sente otimbwa mwebereremu abaana bageta aba Honorable abatandise abakulembeza bali kukuba bitamu bage projects atali kuba replying projects de mumukobye mumusame mubabinge mu mageto mutabalonda mufune emirimu mube busy abaana ba geto
baba kyabazinga funvuga ebyamba n'ebyamba obukedege bufwe